nonerela zizia bombo kana chiringi milioni 1 Pinga First muthikiria ni bathiuruka bakeja bakenja ithima bakeja bakathithia CSR kana mathithia jomba kuthroja gitetheria ntura na njire mwe kana ingi ni beta inya bakareta free medical camp aria umba kwithirwo gitegerwa mwajie ageta gategerwa kathimwa kaewa ndawa kaona daktari kethera ni maigo jo mutura agatutirwa na mantu jajonde akana na ndawa free of charge. Wenda kumenya nteto nkuruki itakire www.bingwafest.com. Ni thaa ijiri kilokita ndakia 14 muthikiria na mutegeri wa weru. Karibu sana kiri mubango jwa chancha mukarukirwa na arua. Ukirwa retu enda kwariria urimi na biashara ya kawa. Karibuni sana. Narukirwa rwa retu na bwana Kiambia Marete nwe munene kawa na miru. Karibu na Kiambia, asante sana urengino tubotorera kanya rukirwa rwa re. Happy New Year. So diruri atiri first of all uwe mwaka yo 2025 February yetu kumathai, would you tell mtu ambiri kuri makawa? Niboega muthikiriria bwana sio niboega muthikiriria wa Weru TV marietu ambitagwa Kiambia Marete nini CEO wa Med Central Coffee Cooperative Union na nkauga thank you muno nuntu bwa Weru kumbita kiri mubango juju twariria urimi bwa kauga na uria bumbite gutetheria arimi betu na uria tukomba ku grow economy yetu through urimi bwa kauga ta uria ndoro igichunge ari uria kethira no encourage murimi kurima kaua ni bubatiri gutegera the trends ire irareo previously wona kauga getu turareaga between shilingi 70 na shilingi 95 na karia twina ko ka union turarite shilingi kana ria 6 so ni kuga urimbo wa kauga bwina biashara na ni tubatiri kurima kauga ta biashara kenda tumba kukuria nje yetu na tumbo karabwega ina ndini ronkuga urimbo wa kauga ni gintu kia maana na ingutikia guti crop ile ali mawandene ya kenyeji irayomba kuona mbecha inyingi torimbo wa kauga kira tumbite kugita gikinene ni kurigiria wamba bwa kauga ni kurigiria ni gutetheria arimbetu kurima na njirere batiri tayari kire union twina agronomists extension officers batantatu na agronomists baire ba uthiuruka na itukwenda kuongera bangi kena baritana arimi betu urimbo wa kauga and above all kirutererwa marketing itukumba kwendia kawa getu on time na uria kabatiri kenda arimi betu bomba kuona mbecha on time na kena bomba kugitora imbo buri biashara. So thirikari ne batu kwithirwa kirenkana ira becha fulani was it 3 billion ira twereri bilioni 3 izi ciari cia sheriff fund kinya babu ni bukwona kira becha kana iteya becha ni ciejire la season lakini season hizi ntachiona lakini no mpende kuga becha hizi ciari mpaka uga bari affiliated kire unions tietu ndeguru yonde lakini si and minister kwa ni KPCU new KPCU na ara mtu wonde muri myoka oga ethairo ari no mbago kinyira mbecha iria no ntu abacha ina era a tripartite agreement between Bautu as marketers Mila na new KPCU as the administrator kena na ndirira tukendia kaoga mbecha iria chumba kwa ali cover no ntu chiare revolving fund ibatu kijila muremi atea like ni muremi wende okunenkirwa kana nenkirwa kuringana na urimbi waku wakawa mbati kuona mbecha ira ata ndi muremi ubatiri gwita ukojuriria ukaregister na cooperative society eku bukethera wina schedule alafu manager na officials wa management bagasaina bakiuga arimbo babatiri kunenga ba qualify kuringana na production yeku then kumau tukeja tukabasaini na tripartite agreement tukauga mbecha hizi kethera baithiana kwenda na Bautwe tukauga bakagi twakire direct settlement system kire pool ira mbecha itonyaga kenda arimbe bari wa chimenya gukinya kire miunko yao kana ki cooperative society ciao mbecha irika deduct at source lakini andika ndonaga
thirikari tu tutethia mono nuntu mbeca iria irigitwa 3% upfront kwa in 2 months kana 1 month ukethera ukethete kiro 1,000 ukagira na mbeca iria cia refund 3% ikagitwa upfront kuga compound dene mwaka jumo gwatuika ukagira every month urire mbeca iria na 36%. So thirikari no ibatiri gutegera ukaire ikona ura yombo tetheria murimi kuruki kethera ni refund na thina ya kauga ati mantu ja mbeca thina ya kauga ni production na quality na ria tukandress issues cia quality kinya mbeca kauga kenda kuna quality katienda gweta mung'ao kana mpempe na ta murimi maybe abati kuthithia kenda to improve quality you nironkuga deployed so many agronomists na itukwendera kuongera bangi kenda tumboli makauga bubwega ngunda agricultural practices tumenya niri kauga kabatiri kugirwa nuntu jarama ingi anto baugaira CBD kauga getikite 30% kana 50% lakini ukethera na preventive measures ya kurigiria kauga karambere getika cost of production ititia kuna ndi tukombolita arimbetu nuntu arimbetu very hard working na ibendete kulima tukabarita na njira iria kumarerera urejire uria tukaugira kauga uria tuka prevent kale katonyu tugunyo tura tutonyaga kauga kena rira weta gukap kauga igwa kathoki tukaba advice rira CBD kuija kena kauga gatitika na ndi wethaira murimi ati menyaira kauga karaka ciaraga ndene mutijura karaka ingi kagetika na rireja kugira ugaira already 30% kana 50% yitikite and at the end of the day ukona na atumire ndawa kugira lakini machiaro gutijo na ndikie tumtu kuimiza ari mtu kubarita no rabaka kuria kawa ora bakaugira rira bagekira mboleo kenda kai kanenea nonto ta kauga the two greens is very important A na MB either is screen 18 MB get screen 17 kuga mpendi kethereri nene na ndikethereti nene ikanete ujuritie na ndimpendi tumenya kuma mbeca ndaririe na mtu mumwe ne kithia mbira thinera nene kiri murimi especially kiri factories chetu ni kinya ithibira biongo ba utumira ithibi biongo ni bimwe bikuru bingi bibi kuthukia quality ya kawaka so arimi babati kwethia ata in this case ithibi bimwe biekira 1960s ni bikuru sana ukuga na technology ni jite ya kuchenjia kutha kwina disk yu nicho chite ikaruma kauga karuma gatonye fermentation tanks akamberia kuganda kuka wakauga tethera kaina mocho muthongi ni umauba kuga lakini tukuchwara tumbo batethia already some factories ichikirite ecopulpa ite tumara rujiro rwingi ya more cost effective na ite kurumanga kauga lakini either way dene ya union yetu tutora twina disk spraying machine the whole of Eastern Province ni tuageturio ko arimbetu kana societies yetu kana factories ila china thina ya kauga ora tuko transit no beja yetu ka ba sprayer disk you biratri kiambia because nkiaweta supermarket nkaura karimi kaua fulani 250 grams ngakaura na maana yani ya 50 almost 500 na murimi ya airi wana thiringi 78 muno ni 105 uo turira kiambia so nina mwanya yoyo ira how come nkaura 250 grams at close to 500 na murimi eri weyana? It's a good question. Kawa kara tuliaga tulimaga Kenya 80% ikaja exported. Tutina culture kunywa kawa kuna ndi anto batinyunya kawa lakini kaka nyunya kwa tolea nchio mite kiri Mount Kenya Arabica Coffee twina kawa getu tuthiaga na tukendia lakini ka booster rate ile chetu tukanywa ki 30% kawa getu becha kinyiki nyamagana iri banane no tutuzinyunya kawa gato exportaga kageta ka blended na robusta na other coffees then kakareto na ndikaina goro kugatara gwita na meri cost uchionde iyeja shift into the consumer migetu miukwana tukigora kawa kana becha inyingi nundu gari kama toka gaikua kaka gitiro variation kaka blended nau kakareto kairi
kagethara kaina goro muno and then culture eu bando nigagua the name itself culture leo ya coffee kinya mtu akwira wiki coffee date wethara wije nikawa bweteta kunywa kinya bukanywa chai so you know so now Kiambiari you know murimi rirari makawa kawa kaubuka export uwoku akaeta kaka blended kana katukano na kawa kangi. Why can't we do that here but tuka export kawa kau babu ya union ende pokabwethia buketho bwina kithike nu kwethira iko blend ko buka blend bwe babu because kawa kenu na arende kareta kwa twika ate ni kwa kuthongomia kawa kangi alafu kakeya ringi tukenderwa na goro. Why can't you do that from here? Nitukugita in a small way. Tolada uga tuina validation plant na tuina blend ya Mount Kenya arambika tuenda iya nere kirithoko lakini untu ba culture tuina yo tutomba bando antu bonde ndene Kenya batagi ya culture uwe kunywa kaoa kinya actually in Africa antu batinyunya kaoa buga kaina kirungulira kaina what kaina caffeine kaina pressure kakaiti the pressure story chiorongo ira chiaretro ni muchungu nige muchungu watu pressure na werukire agakunda kawa kinya katena chukari akiuga niko gagatuma inde ale alert and it's a matter of culture tukumechinjia na no tukwendelea kugitau ngonswiline mantu yaketa boy kana arimetu bakamenya umuhimu bwa kawa. So murimi wa kawa na murimi wa mayani you know murimi wa mayani we aende mayani yake factory ni uwa kuthirania mayani nende yerungu either factory or whatever they say lakini murimi wa kawa kakiagwiyo kari factory asara ikiwe why? Kulingana na policy cia Kenya kana thirikari ya Kenya urethondekete sheria cia kawa na niyo Gachagua ageragia gufight nayo murimi wa kawa airaga kawa kari mundene agagekira mugongo agaikia factory kari kirikithi kia dry mill bando kari o mugongo kari thokone kari o mugongo orira mbese ga exchange hands niro risk imwe kitagata imwe baira nandi majani kulingana na sheria irio twikaga majanje ta auction ni parikaniria but nandi kauga nuntu bwa the uria kari complicated in terms of policies irio na sheria kangandite nyo gutwika it is hard lakini kulingana na the Coffee General Regulations ya 2019 ora tuenderete murimi ukawa no kagwita gifaindika nuntu middlemen barabarario ni baritirwo kulingana na thirikari iriku nandi nitukuga at least nitumikite some steps ahead ora tutakinya maybe with the time kulingana na registrators betu kana MPs betu ora bagwita bakiareagwa mantu ya kauga tugakinya antu amwe murimi ukauga ethero akienjoy agata murimi wa majani. How are we doing ndani ya Meru Kiambia? The last time you were here I remember no we are making good progress kirimantu jegianto gutonya kironi miboka oa tutete as Meru maybe this year alone ndalumiretie bende ngirima kana 3 na over 60% nijo kitwe adika itejo kitwe ni onge nika ndara graft aga in faces kedre nda graft re chionde ngirima kana 3 rindi kudorigete ata ijo kitwe chionde. So it means in less than 3 years seedlings tia coffee seedlings na this year ndenda kuumithia milioni 1 I'm so optimistic kulingana na oria prices ikari na kulingana na oria tugitite system cietu turi Meru Central Coffee Union kauga gagachoka oria kari nuntu ngitaraga last year na this year ngikompareaga twina an increase of more than 30%. Tura range around 12 million kilos cia kauga thai to over 15 million kauga kara in one crop mbechirande te aremi balete almost a billion digeria some few millions kinya billion which means yonganirwa na are crop igakuruka billion. It means ne economy nene mono in this Meru
kethira tukimenyaira kauga mbechi kethira chiri minkone yantu na ningwitikia mantu jonte ya kethira ya isao mbewu iyi 600 ikabo kwaya no theri kana murimi akura kana kako ya kuitwa baadaye society jukagiria arimi bakija kugitwa bandaye kana arimi bakagura directly kiri nurseries yetu ina nurseries tere chionde wethera umite bwa south kwina nursery ri goji ara metine wethera ori central iment kwina nursery ri Ntonyero wethera ori north iment kwina nursery ri Aton junior staff quarters ukatukiria kwi mantujegie wamba bokawa itonete recently kurari na kisa moya iguru aja ibukunyia kana bukongereka wamba bwaka wetu gerede ku arrest ta Meru Central Coffee Union nito hakikishite factory chietu chionde igekira CCTV already tukitite feasibility study antu ibadhiorokite twina antu baraba kwenda kubekira CCTV na tuka subsidize kirewe kiribwa CCTV yo etologane bukanyia na on top of that nitukuerecha antu importance ya ukarinto byao kienda gutwika gutina wamba bwa kauga lakini no nkuria thirikari kauga agakaiya wagatina mukururio kagetako nontu kinya muntu wonde ari chiuria akawa kaiyagwa akanywa nthi taroje kana ikageta gako na gateonagwa andi tukarigara kathirikari ici nontu twira were mukono jo muneneri kayo tukinyera ari mbaka wa baraba iyaga coincidences kawa maybe kaiwa koneka otere in history kiambia last time na kinyotha ibere twambirio twira atiri murimi na yekene number roughly itukumenya kiambia karimi kawaku katharo kana kai kilo cianona because bamino tubambitiro and yani kwe range right so no wiyara no enda cia kawa arampomba kuga gichonge ni kuga ndene Kenya ungu akawa kaire regulated utimenya kwendia kauga kinyanga kuretera kauga in person nongo gekira chiburie ne okaruga nonto utimenya kwendia utina na mbere coffee board antu barabari na mbe coffee board ne antu ba estate na factories tietu so tibara bendwe na factories kana antu ba estate na inkurigara ora society kendia kauga nonto katemenya kwa distributed so na ndeto tije na aragetaga na ari tukoria thirikari ni tetege even the moving averages for the previous even 10 years ari mbetu ba estates ora barathara bagiperforma kiri kawa nontu gutigumba kwithira wina nkunia igana rimwe this season utwika next year wina nkunia magana janana there is no miracle which can happen in coffee so it means na ndi bakathingatĩria bwega thirikari yetu ikathingatĩria bwega yamenye na kawa getana ibao bendegia kawa so kiambia but to primary twera wa the biggest foreign earner ya Kenya kana mbecha Kenya yona siku maome ni majani kaoa na tourism how did it change na ni bibi aretere thina mo gutwika ati kaoa kautielo nyuma kwithirwa ati nikebelerie kiri the biggest foreign earners kana kwithirwa ati niko kuretera mbecha cia kigeni ni na mantu ya thukire na what can be done kenda tuchokara tu ati kaoa nindi kauchokara kari kwithirwa ati ni biggest kana largest foreign earner ya Kenya kwithirwa ati ni tukuona mbecha cia kigeni pero nchokire kiuri kiu ni thaigire kirukite ndaika 33 buthikire ndene ya mubango yo chancha mukarukirwa ruari turariria mantu ya urimi bwa kaoa na biashara eji na bura komba kwithirwa kiona mbecha of course twitara murimi na uwo kubanga maybe kana tukumya munda yaku wayethia atia kiambiwa kethirwa itwira kwithirwa no batiri kwithirwa kianda kaoa na kwithirwa akuonera mbecha kire kaoa kwa sababu yendie mdosi hapa mbere tukinyau kankwire ati kuri na kintu kitawa Inua Jamii iri rungurwa Ministry ya Labor na Social Protection na Inua Jamii yambiririe mwaka wa 2012
inua jamii ye yete ni kenda kwithirwa ati yitethia antu bara akurupe na nkulukia miaka 70 na bara bena mawathe batio chomba bururu kwithirwa ati nibo utumirwa gantu o mweri kana nibo kunenkirwa gantu o mweri ni thirikari kenda na bokinya bo bachokirwa dignity kana heshima romba kwithirwa bena kyo iteo kiromba kwithirwa bena reo ndene ya matura yetu nende mubango yuyu leta na mbere kwithirwa ati akuruba kana antu ba akuru na antu mawathe kabaira mbecha either kwa DCC kana maybe bankine na thirikari kiri ministry ye yona mantu yani ya kuumira antu ba so by beti chito mwadhimwene direct na mubango yoyo ambirite na kampuni ya Safaricom ya M-Pesa eventually kedro itakiri mobile money transfers ingi chionde lakini kwa sasa irekire M-Pesa so kya kwithro tena line ya M-Pesa ita dukene ya M-Pesa kana kiri duka ya Safaricom ure line yeni thiringi ya narimu wake alafu nawe kinyo kedro wetumirwa mbeche iji ukulukira thimu kwe kedro yikuniria muri oyo munene sana nonto hapo awali ureta kuira mbecha maybe watumira ngarama mbecha iro iri tena chuo tumira ngarama so itakuwa rahisi na kuri M-Pesa nonto bena agent kiri tere chionde na kiri kona chionde na kiri ntora chionde then kedro ikudhiria ngarama cia kubonene sana kwithirwa ati ukethirwa kia mukira mbecha iji na mpwe na udhu kwa tumirwa mbecha kiri thimu kuweta kiri agent wa M-Pesa inya *222# *2 maita ya thatu alafu ikire hash alafu ndio kethro kia mukira mbecha iji wekira kwethro ko nonto ni agent kwithro kekira agent number wekire agent store number and then wekire pin yaku wale ikiwetikiria kwethro no kwenda kutambecha ikire inua jamii wallet yaku na itakuwa ni rahisi sana na hakikisha line huu kutanio mbecha iji wa mbere inya *222# yina mbecha nkaino ntoka itwa mbecha cha kuhakikishia kuinya na mbecha so ukiya kuinya namba kwethro tena airtime kana credit uate etekuritangwe hakikisha line uye na mbecha inkaino ntuikaitwa mbecha. Thank you. Thaijire na ndaika 35 kikiuria woria kiambia mbere muri mantu jege climate. Kawa kari among foreigners cha Kenya. Tuikura kwanza. Tukithoma actually twerawa kawa majani na tourism. Hizi chona ira Kenya mbecha cia kigeni. So nina akawa kwa tukira ataka kutokiri list yeje na ni ate ai mibango iri kubuku bwithie kenda kwa kishate ni uchoka na kitiyo kya ya kawa iko uchoka muri kawa ati kuona ya muri miwande tukira katu ndene ukaigo jojo kwira ndandite kawa aki ni boega thine kawa yambiririe kagita ka Moi ile kwa echite material liberalization watu ika society gitukane kwagia na mantu jama ingi na poor governance kiri KPCU kwari na monopoly ya kutuika KPCU ni ethiaga kauga thiguru yonthe kana Kenya yonthe alafu kofubondi ekendia so riria kwagire siasa nyingi ni liberalization watuika more players baka introduce in the value chain niyo thina yaumire nonto bago change batachinja sheria cia kungandi murimi aire exposed niro wonire since raka wakambiririe mpanka 2021 riria of general reforms cia 2019 ciezire in place riria mtu umwe takiambia ethari mumiri okaoga agachoka akamwendia agachoka akagitatia agagetera agakabura na ndiari mbandi challenge nonto antu batano bo batirimana bakagora tukagora kaoga na rita Tuesday nonto tukethera twithokone antu batano batirimana and then ba block it the cartel system ba block it ora gutimu mtungi ukagiria gutonya in the system so ibo baturire bakandamizite ari mbakaoga utwikana and there is no price discovery murimi atikarona akiewe wale makaoga gakathongi kagetaga kauma ciringi igiri kana nothing. The worst of all 1981 rira kwagire kauga karuo arimi bathora buruburu riu kwatuika bagutikana na kawa karuo ata ntegaira boardroom kwa raitha union kagita kau ya rungamiri ni DC riu kwari na ndoa nyingi muno
gwatuika nandi there is poor governance na vile thirikari irungamirite kinya wamba bukejirao andu kathikiria ka history no ige gwikwari na kawa karu pandu ka affect ari mbakawa na kinya twikuraga gwikagita kamwe gwakinyire gwatuika kawa kareja mang'otore lakini andi geta nara Nairobi gugatuika gutigintu kigwija kiri ari mbaba andi niyo morale kawa ya ulirire andi ura tukugita ni ku build trust kiri ari mbaba one kuba tetheria kiri ku access governance yao in the cooperative society kina ba reduce kinya cost of production societies imwende ne mero ili producer carrots nonto sheria yugaga pale ya murimi 80% 20% itigwe society operations baire ya kinya 90% nonto baina other sources of revenue so nande ni tukugeria kuoneria rimbaka oga importance ku increase volume nonto they are fixed cost ribatiri kolewa whether we na kiro ngirie mwaka na ngirie kana no roe na milioni mwe the fixed cost ni omwe nonto maybe stima ni chova hapo nonto kugethera kwena kagita kana lakini manager workforce ni almost the same so nande ni to train ya rimbaka oga on good agricultural practices ni to train cooperative societies yetu on the issues of governance na to batetheria kiri ko beyond society yetu kenda see viable Mantujegie climate change ni bukinyirite na affected atia kawa diria kwena climate change affect it about seriously nonto au kiwa nkiuga screen 18 kana screen 17 kana imbi rira kwena rio ari ringi rira ngaiyitagana kawa kara geta singrade na kageta TT ni right and grains ya double A it is a double A lakini na kirina na wakauga kithaka ina low quality kawa kangi geta singrade bandu kakithaka kacheke ina kanyimo no tumbe gotunini ku climate change ni to affected sana kire kinyori mbwakawa ndiruri atri kawa kabuya na maybe kwe mtoto tikireta tha ina na ku buroku wa kawa kakire wa thiringi 90 sometimes to 100 plus can give it a try ni na kawa kabuya ni interire ko for example cha Meru na Tharaka Nithi kawa kwamba kubwa kauga any climate above 1000 meters above sea level kawe kabuja kinyana ara kwe ninge chonge na ara ngutikia ni mita 900 na no kuona kinya the former CS munya na andite kauga tugwita na kionyo 1700 to 2000 meters above the sea level so belt you yonde tuli na coffee belt zone biggest threat ya murimi okawa threat ira nene murimi okauga mbere money theft kwina wamba kawegeta wa black gold oga kagwata na arua it is very easy kana ukona murimi ungi ura wena namba no bokolu ndi bokamwira bokamwenderia kauga ingi ni political threats kauga is a political crop every time changes chicha kirithirikari ni bona 2020 tariki 8 mweri wa 5 twejire ara twengwa KPCU tukiranaga as Meru County of Mirrors lakini tumbire gwitana acharia to set up another plant rondo oragia kethereka twakwire kagita karia arimbeto bakauga bame barindita ko ndo gutini githara kwina kithikira bomba kuga ikiao kira baonite so nandi political threat is also an issue lakini regulations iju kuigwa nkiari area gethera registrators betu kabakarande kuroba kera dynamics chia kawa it will be very easy kurana kinya aspect marketing kuon bondi antu baba ingi ba licensed kina bomba kugitata kwendia kauga in the union we have invested in very expensive software ya more than $1 million ya trading kuna nde unika waga kiendwe Tuesday unimbithora nkimenya wala New York market ikuendelea at the comfort of my desk and it's because of investing in technology so na ndi ari mbeto bakawa bakaiwa baina wasiwasi ni bari memunda mbari mekawa geto akinyera kirewe ndi bakawa am in touch so kwa kwiburo kwira murimi ni ati thai kawa ketete ochokara kabati kwithwa kari etite guchoka and number 2 in the aspect of marketing tutugita ngambulin turigita nuntu twina very powerful software at the union ya kugita ngugiu nuntu kawakende wa through the New York market it was cents per pound and the cents you need to get ya ko convert to a $50 kg bag
Okay. So no twirire bwina production inu na watwira ni small scale. When do you expect maybe kumearamia production buku Mount Kenya Arabica, right? Mount Kenya Arabica. When are we likely kuona Mount Kenya Arabica maybe kire supermarket cia Meru cia Nairobi weta Kisumu kethira Mount Kenya Arabica? Actually we mwendia locally. turimiendia Meru Tharaka Nithi iri Machakos wetana Nyuki na Isiolo iri no. So nande we are expanding our market tukiritanaga antu nyui bwa kauga. So in a year's time no go expect kutuona Kinya Naivas these big supermarkets. Yeah. Na challenge iri kubu face as currently ku expand market you. Kwina kauga gaka ingi gaka thuku kari in the market. Na bandu no complain thirikari nonturito ka tondora karatasi kanya kakawa ukethera parchment niyo usually ukethera parchment na some few ni makonde jara jauma ja white kirekawa getaga kathi waga kaungano na kaoga gagapakwa na nditukoria Kinya na ikaringi mori wa caps kaga kurukaira ku. So there is a lot of counterfeit coffee in the factory. Of course kakurukirite due process, right? You see wambiri no twira a Kenya na Meru in particular bate hanyui bakawa. So you guys yababu ende bore nguene ya kawa no remine wakawa na production ine kawa. What are you doing? Are you doing enough, kuira mumiru atiri kunywa kahawa? No tukwe sensitization no tukumigita taoni ndireo kuna ikombe ya kawa rukire kenda ntinda nsanja muki mzuri na no to sensitize anto ora twitite but this year we'll do it more bogatona everywhere. Mbere tuthiria bwana CEO ndenda waranirie na murimi ura wi rungurwa cooperative union yenu ya kawa wenda kwithirwo kimwira ate as a word of encouragement. Ndenda kumwira arimi betu tugakua moyo to stem the issues ire irari jaga kauga in terms of governance stand in terms of kubaritana bautu as a union to ilindi kuburitana na kubuenderia kawa kenu at the right time na on time kenda gutwika nande bukwana mbete tienu minko ana betu ba kuthoma na Kinya mbete igukara minko ne tukenda tumita other projects. Kebia urimi ni devolved. Urimi devolved, so ni county thirikari che county isibati kwetho ikidila na manto ya maybe Meru for example, how are you ni atabu correlate na thirikari na counties ina ingi for example Tharaka Nithi ano tukinya bibari makawa na say for example Rift Valley kuri mawaka ingi Kinyako. How is their relationship? Counties ni utether ndikwa Kinya Meru wake counties ni utetheria okiri ori mibakawa bena goodwill. Tola mbwirira ori mbakawa complex and braba ingi batikwerewa. We have done so many sittings with the agricultural committee at the assembly kuberecha ori mbakawa Kinya cooperative. Committee uchionde kenda tuboneria the importance ya kusensitize antu kiri unyui bwa kaoga kiri wende bwa kaoga na collaborate amwe kenda tukiri ori bwa kaoga. And the other day ponire governor kieja na 10,000 seedlings na ara kwawe na rimbetu ibajukirie atwa mustameters through the union but nande and disseminated kile cooperative societies kienda chumbo the master content yakawa katikeje katio mibobo ka loose quality. So in a small way neighbor gochiomia lakini more has to be done onto antu bangi bonde kana counties tietu sidugana yakaoga manto jadara jare sawa but nande kawe no twina so many problems tumba kwa address like counties ta Murang'a itakwa Mwangi wa iria na mabagura ira Kinya mboleo ni kahata kaita kama Mwangi wa iria na bagura ira mboleo akabanenkera at a subsidized cost bagekira. So counties are doing in a big way. Ugeta Kipkerion mirira bakete over 50 million county ne bari the all of the costs. So nande counties are doing but
Monday of late tukwenda county yetu yomba gututetheria kana gutetheria arimba kauga nguruki nuntu no baringa kura ni part of the government. So babu as a union ni buraira arimi fertilizer because nke compare na majani KTDA banankaira arimi fertilizer. So do you guys like banankaira arimi fertilizer subsidized kana boetera waira chedrikari che 25 ni turagitaka u previously lakini kile this system of direct settlement system area guti in either market or amira abatiri ko loan a farmer kana cooperative society anything it's a bit tricky nonto bware kauga kariuma kile direct settlement system ara kile bank all the people get settled. Murimi society car settled, the mira car settled, and then the marketer car settled. There is no point araomba kuwata kana omba kurikava mbete chiaku. Yeah. Okay. Thank you Bwana CEO. Nonto boa kuona kanya. Tukagwita kairi na please Martin make sure you take coffee. Next time umuletere Arabica ameone mbuga kamberia utu. Kama kundi kahawa mimi kunywa kahawa. Unakunywa kahawa? Unajua? Okay. Sawa, amia Arabica ndio iko tu kamberia kunywa. Si ndio? Alafu sasa atalipa juu ame market. Thank you.